بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي تنيا كتابة تجويدة إن شاء الله تعالى. درسي دبرسني مراجعة قول داف ردي بنفسه ولي قول داف وين نتبرني أقسام إظهارته في أقسام إدغامة خلني وللالات الره إظهاري بكمية قودمة. بكمية تدبها وانجو قودمة كقبا وانجو لالات الره سنيس أنواع الإظهار. قولني إظهار أخانا مو بكي إظهار تيدا قودمو: إظهار الحلقي، إظهار شفوية، إظهار مطلق، إظهار رواية، إظهار قمرية خلام وغايلام قمرية لاتي خلالاتي تره. أقسما التيانيمو ويا أقسام إدغاماتي. idغامني bakka meeqatti adda qoodama? Akkamitti adda qoodama waan jiru laallee turre. Kanaaf insha Allah idغامni bakka meeqatti qoodama mata duree jiru qabannee idغامni akka bakka shanitti qoodamu adda baafannee turre jechuudha. idغامni bakka shanitti akka adda qoodamu adda baafannee turre. Isaanis idغام mutamaasilaan, idغام mutajaanisaan bakka afuritti, idغام mutaqaaribaan, idغام mutabaa'idaan jedhamu jechuudha. Kaan inni kaan idغام haala nuun sukunaatiif nuun tanwiinaati jechuudha. Kana waliin laallee turre. Insha Allahu ta'ala yaadachiisumaaf ibsi kun akka nama hundaaf ifa ta'u yaadachiisuufi malee barnoonni isaa isinii dabree turee jira. idغام jechuun لغة الإدخال. تقول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته في فيها. وتقول أيضا أدغمت السيف في غمده. أكن جان farda kiyya yookaan ammoo yaabbii kiyya cancala isaa itti kaayeetiin jira. Cancala isaatiin qabeetiin jira jechuu. Yookaan ammoo wataquulu aydan adaqamtu sayfa fi gimdihi. Habalee galchuudha weeraan galkaa siidhaatitti. Akkasuma luugama farda kiyyaa cancala yookaan ammoo morma isaatti kaayeetiin jira jechuu. Afaan bakka itti ol kaa'amu kana jechuu. Idagaama jechuun kana واصطلاحا هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك. حرف سكونة نقوى يخان أوفودا بحرف متحرك. حرف صصا يخان مود بفهم عرضت قلشته إيش قيسان أرقم سولاجي بحيث يصيران كيسان لمانو تاني أرقمانيف. حرف واحدا مشددة حرفي تك خشداك بجبا كتاني أرقمانيف. نجيس الثاني جتشر أبو دا خان موقو ببودا سان كيست يجو. يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. مخرج نساء ألفو دما وخان نموني بافمي ستوكو بافما جيكو بين سلمانو. وليكتب بينكم كيتشودا هم الطاء كيتشودا خان جنة ولله له سنرى وإدغام متماثلين له كاتا إدغام متماثلين تسلا لتر خان التيانو إدغام متجانسين له كاتا إدغام متجانسين itti mutajaaniseeni ta'us laallee jira haala saddeettan keessattuu jechuun haala saddeet qaba. Akkaataa saddeetitti ida'aa mutajaaniseeni taa'ee ifa isin godhee ture. Haala saddeettan kuno xumuree turre inshaallah. Haalli mutaqaaribeeni haala akkamii وما الحرفان المتقاربان في المخرج والصفات. حرفي لمان قام مخرجها في الصفات وردها نخلقكم أكايتشو داف نمد يموت نخلقكم جت. فقد ضل فقد ضل ولما فقد ضل كذبت ثمود. متقاربان جنيني إيه مثال سا أكلم قبانجي متقاربين موضوع اتفقا وموضوع اختلفا. بكغريتي والدبا بكغريتي مو والقلانجي والقنمة.
akkaataa itti wal qunnamuu fi akkaataa itti wal galus ifa godhee ture. Akkaataan itti wal galu allaamu firraa naxwa waqul rabbika jechuudha. Kana ifa godheen ture. Akkaataa inni itti wal galu hunda misaalota isaa haala meeqa qaba jee asirratti ifa godhee ture. Inshaallah. Akkaataa itti wal dhabu sanillee ifa godhee ture. Inshaallah barumsi waa'ee aqsaama idgaamaa fi izharaa kanneenidha. Rabbi isin haa laaffisu namarraa fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Inshaallahu ta'aalaa yaadachiisumaaf kana isinii waraabe torbee dhuftu darsii haariyaan haga walitti deebinutti nagayaa fi rahmata rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Rizqii gaarii nuuf harkadhaa nuuf barakadhaa. Rabbi isinirra haa jaalatu isin haa jaalatu isin jaa warra waan dhagayetti waan baratetti waan hubatetti dalagu rabbi isin haa taasisu. Quraanni ahkaamni quraanni ahkaama hojii yoo ilaalan malee namatti hin mi'aawu namatti hin tolu. Ahkaamni tajwiidaa quraana qara'uu wajjin hedduu takka tola. Quraana qaraatee ahkaama tajwiidaa waan hin beekne namuma nyaata godhe soogiddarraa dhiise nama haniidaa fi xibsii adda addaa godhe soogiddarraa dhiisee fi tokkocha akkasii ahkaamni quraanaaf soogiddaa irraa fayyadamaa irraa qo'addaa irraa bu'aa buufaddaan isiniin jaa. Rabbi isin haa jaalatu isinirraa haa jaalatu warra waan dhagahetti hojjetu rabbi nu haa taasisu warra kitaaba rabbii haqa isaa guutee ma'anaa isaa eeggatee harakaata isaa eeggatee lafzii isaa sirreeffatee bakka furdatu furdisee bakka jabaattu jabeeysee bakka qallattu qallisee haqa isaadhaa guutee warra eegu bakka gunnaa isaa godhe eeggatee warra haqa isaa guutu rabbi nu haa taasisuun jaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu.